I pozdrav svima, ja sam Serbian Tech Guy, evo nas u još jednoj novoj epizodi i danas nastavljamo Far Cry trojku da igramo. Znači ovo je prva misija, to jest nastavak prve misije i druge, kako god je nazovete. Naš zadatak danas je da odemo na hunting ground, da ulovimo neke životinje i da isečemo neke biljke kako bismo napravili lekove. Želim da vam se zahvalim na velikom broju komentara i na gledanju i na posjećivanju mog kanala, tako da hvala vam. Pa da krenemo na rad. Kola su jako dobro urađene u igrici, znači najbolji deo, ono što me opušta u igrici jeste kad se voze kola ili čak ima onaj deo sa letenjem, to mi se isto sviđa. Evo sad, što treba da uradimo? Trebamo da ubijemo ovu svinju, šta god da je divlja svinja. Stani konju. Da li je ovo moguće? 1000 metaka sam ispalio. Hvala Bogu. Crkotina obično. Idemo. I sad će Boar High. Gdje je druga otišla? Ovu ćemo ručno morati da radimo, izgleda. Vidio se, ne opire uopšte klanju. Boar High. Ok, treba nam red leaf, green leaf i blue leaf. Idemo da nađemo. Znači, ispred nas je sada, znači sad ćemo da ga isječemo, zelenjak. Idemo po drugim. Dobro. Ovdje ima dosta častova koji se mogu naći. Sad, kad ovo sakupimo, to jest sad ćemo ovo, samo crvene ćemo uzeti. Pa da vam pokažem gdje se u pećini nalazi, to jest ako ste malo više radoznali i sami ste mogli da ih pronađete veoma lako. Prvo kad sam igrao igricu, zapitao sam se kao što je ova pećina tako naglašena. Mislim, ne naglašena, ali nekako mi je ona zapala za oko, pa sam odlučio da uđem unutra. I sad, pošto to je normalno skroz druga mapa, vidio sam da ima dosta ovih dijamanata častova, pa sam to odlučio da pokupim, bilo je baš dosta para. Tako da sad ja samo nisam mogao da provalim kako da odem i do druge strane pećine, mada i nisam imao vremena nešto puno to je dugo da se tu zadržavam. Tako da sad treba da odemo u reku i da uzmemo blue leaf. Znači kad budemo uzeli blue leaf, tad već možemo da pričamo. To jest da ćemo da... sad gdje se nalazi on? Znači on se nalazi ispred nas. Au. Ajde, hoćeš li ga uzeti? Tako. Sada izaći i fast travel. Idemo do Anunnaki. Ne. Anunnaki, Amanuki, kako ga, evo sad ćemo pogledati kako se zove. Amanki Town. Talk to Dennis. Da, Dennis se zove. Namjerno sam preskočio ako se neko pita, pošto juče smo imali prvi deo kad se beži iz Vasovog logora i preskočio sam drugi deo kad se upoznajemo sa Denisom, kada se ide do radija i tako to, samo zato što je to neki nebitan deo, introduction običan, to mi se nije svidjelo. Sad što treba da uradimo? Crafting. Dobro. Medical, owned. Craft, ok.
more powerful plants out in the woods. Možemo li if ovo you are lucky. kraftovati? Now, use the skins of the animals you killed U to redu, enlarge uradio what you si. can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Yes. Dobro, ajde, One last kraftovao thing, sam pre. the tattoo on your arm. It is a Shrine sign to that keep you are us. special, that you have the soul of a warrior. You Ok, progressed along ajde. the path. Oj, Let bože. me show you how to add to them. With each tattoo, a skill Dobro. is mastered. Znači You sad can choose upgradeujemo to learn skillove. skills in 3 different areas. Now, I will teach you the takedown. Sprint slide. Takedown, ok. It is done Learn as you this. become stronger. Dobro, With each new znači da skill you možemo da learn, ga the probudimo tattoo sa grows. leđa. Choose another. I ovo You have ćemo. done well, Jason. Gotovo. Sada smo The upgradeovali tatu. To je tatovaža. Idemo dalje. Jason. Se zove devojka, valjda. Ajde. What the hell? Lisa! Oh shit! We have to get her back. Sad idemo u Come, pirat. follow. Ne, u logor pirata, da, sa Jasonom. Sad će on da vozi. A tamo se ponadao će ja vozi. Ajde, užasno. Ok, I was once a izlazimo. stranger here. You are not alone, my friend. Daj mi We will bre, wait for you to begin the attack. emo. Jason, Sad, Dennis is giving you the tattoo. nemoj mi pričati druže, sad ću ja ući unutra i poklati ih sve, ti meni tu. Sad, šta ćemo, kako ćemo? Ne, mapu. Nešto je ono binokular da se izvadi, nije ni bitno. Idemo da vidimo što ima u chestu. Ajde. Konjina. Ne može izgledati. Ovako, kako sam ja mislio. Dobro, džaba sam ušao. Sad ćemo Silent Stilt ćemo igrati. Interesting. Kako ću da ga nabodem? Samo čekam da izađe. Takedown. Ende. Daj bre. Malo smori ovaj Silent. Ipak u ovom klipu treba malo više akcije. Opa. Joj sa kerovi kada. Gotovo, zapucali smo kamp. Sad će on da uđe unutra. Ajde, izlazi. Sad ćemo da vidimo. Ajde, search for Lisa, the main outpost. Ajde. Neće ništa biti u redu, ne brin se. Nema Lize. The outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? He escaped on the west side of the first Ovo me nervira, samo sluša kada ću ja to slušati. Samo moram da ubijem nekog. Jason, you are worthy of the tattoo. Joj, su policiju iscrtani, joj bože, kad vidim, joj. Smorim se ceo. Ništa, ajde, nema veze, ajde, samo da uđem unutra u SD karticu da uzmem, ajde više, nemoj me smarati ti. Ajde. Ajde. Did he tell you which friend? No, but Joj, bože mi. Ajde, Bibliju mi prepriča ovdje. Ajde. Thank God. Thank gosh. Idemo. Ulazimo unutra. Hvahaha. Uzeli smo SD karticu. I tako, to bi bilo to za današnji klip. To jest u današnjem klipu što smo radili. Hvala vam na gledanju, komentarišite obavezno ovaj klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, ne morate šerovati, samo komentarišite i to bi bilo to.